Hei, whakanui anō I te wiki o te reo Māori, tērā tētahi pukapuka kua whakarewa hia ake ki te kura tuatahi o Waiatarau, e kōrero ana mo te hītori o Ngāti Whātua ki Tāmaki Makaurau. Me hoki ana whakamuri ki ngā kupu o ngā taue. Koenei tā Malcolm Patterson e pānui nei ki ngā tamariki o te kura tuatahi o Waiatarau. Ko ngā kupu a ngā tau mo ngā hītori o Ngāti Whātua. Tērā he rākau rongonui anō e tuana I runga I te maunga. Ko tōnu ingoa, ko te tōtura I āhua. Ki au, kaore e mōhio te nuinga o ngā tangata o Tāmaki, te hitori, te kōrero o Nehira o Auawahi. Nō reira I hua mai ai te whakaaro ki te ātarangahau I nā kōrero o mua mō maunga kie, he kōrero mai anō I nā rautau e toru ki muri, mo te wā I tū ai nā pātū watawata ki reira, me te rākau tōtara hoki. Ka haere ngā tamariki o tēnei kura ki te maunga, ki te kite I ngā tohu tūpuna, ki te kōrero I runga I te maunga, e pāna ki te Paki Waitara, ne? I tēnei wā kei tēnei kura anake te pukapuka nei, engari ko te hia o Malcolm kia noho ia ki roto I ngā whare pukapuka katoa. Kia haere tātou ki maunga kia, kai ai, tākoro ai. Ai, te amu mai atui. Tōku tu mana ko I roto I te whare pukapuka o tēnei kura, o tēnā kura, o tērā kura o Tāmaki. Kei ngā toa pukapuka pēnei I a Borders me te ipurangi te pukapuka nei mo te rua te kautara. Ka whaera tāwhai, te karere.